Mwanada soko ngalikase TV ya Getembe. Samalieta ni ngongoro nga Joshua Makori Nyalinchi. Joshua Makori Nyalinchi wakili. Iyo. Na akero tugukuwa na igoro ya wakili, ayo no to gochakira soko ligerali igoro iyemeremo yobo wakili. Nzachinde ne profession ya wentangani ngaikwa chakita mangane yobo wakili nani ngayo practice ona. Bia mono nche. Inasomete isko ya Kenya, nasomete sense ya Boindi. Kana kora degree ya leo wakili kaenda na Kenya, kaenda skule kurunga Kenya School of Law, ngakiri alenge ase kurunga Valley Road. Kana kora kakolega Kenya. 2008 ka ruoronga nganya kurwa. Kagenda ase ya Canada, ase ndo mwakili boneka. Igo gwachite ku Kenya mno mwakili chigo chichintu cha Canada. Yes. Na jete buno mwakiri ututelende kerenso mayetekera nonyo koro mwakiri kurwa sokorwa chinse chitinji bate cha machikabo masoma naro takeirokore matem naro takeirokore mana ko mwakiri so kana gitali na bete mwakiri go lakini jete kaso wajukara family race na mangana ya gali igo au is Canada bona se ogoye kwanere igoro Canada ngakire gasikombea tu Kenya. Canada ne sengia sana. Bona igang na rueta oro na tikitene sayo mugaso tokoro kungasama ebwate ngotwara turobukendu bwa winter patrende insete yetabwati challenges lakini Canada nje munanyerote nigere sengia nigere seyo morembe ndi bunetororo na tokore gasi kuri Jumatatu mpaka Ijumaa twanyora ngabanga baite weekend tugutimuka bali bako Sunday Sabato tukaja Jumamosi bagenda bakoenda Sabato bakoenda go Sabato kuri Jumapili na baro banyori bagali go Sabato terende nensengia na bondo chenga magendo na rororo tindo chiaba kongo barororo na enda abantu naba mituna banga barororo bagenda tokora chigasi nichiba sira lima techetu ne tofauti akora to gwaka ni dollars Kenya abaka ni shillings so akara to kuchenji alia uko machire go isana ke jaga to akonya abantu baito ni bia mono kuyagigima na ga Canada se mostringa kyora nyako kwa na igoro ya clients bao gose aba bwatani bao ba bemiremo yawo yabo tambe abange naba Canada naba Kenya aba Africa gose ngaki au working condition gose working environment ngakirese. Yes mbia mono serious walio ntini gondo mwakini kwa abantu bonse kwa ndaba Canada bospi bamwa abasongo abande nona aba Spanish chikabera chonsi ande kuro make abande anyankuru Africa. So clients ya chire all over lakini mostly igasi kwa mone kasi immigration dole ne kwa ande yito kurukanga real estate na bantu lingo kwa nyabantu kore chinyomba go sako ni chinyomba buno mwakiri so there is a legal aspect cho kanyora njibwe kango go chigurikira buno mwakiri lakini igasi nyinga kwa mone kasi immigration chinsende yonse no nyankanyaga kuro montago cha na takira koreki atwale process kete ikocha komwanereri bagali okomenya maybe permit maybe visa buna bono ngo ntubuna tubuna international students bali bago cha batakete work permit batakete study permit akonyora ngalinde batakire nabarobo ko na renew either their study permit or a work permit usense kinde kala bago apply gocha this a process rende ko bakonya go submit application to colleges apakanda basoma nabo iko nende kero banyorire those admissions ko ba assist kwa kana so just college no submit a request for study permit na kero to kuligire most yo kanyora banta bangi Kenya gango tabali ngago seba minyoka go sengo chi America go chinze chinde chinga ngakiora nyaka bako kombea because ntori ko igumono bago taba go sechi visa chigolirwo chi Canada go se mobeka ngo chi Canada karo as compared to other countries na Britain na nse muna America for example ngakiko nyaka bako ko kombea go senga kiora nyaka bako ko tayo omugusio lita chindo bwate kerenga kyo gotaka kwasoka isiko ya Kenya. Canada ne chinse chinde chonsi nchibwate amabaka y'abantu baito kogenda na konyora di bakali okokoreka sosoma bina bono na tebe kuri abanafunzi abali international student abange babo ekere bago jalia ekere bakolre school bina bono mwana go josoka school gosene myaka ibere gosene myaka 3 gosene myaka 4 babwate libaka tobwato konyoroka ngai pathway ne ria ngai kare bachire bakolre school. Normally, back allowed now go apply for what we call an open work permit. We call them postgraduate open work permit. So this postgraduate open work permit, jiko allow chire or abana ba chire kare ba college school ba colleagues for 3 years because this postgraduate open work permits are for 3 years. Now within the 3 years, as a requirement, nota keye okole egas for 1 year in Canada out of the 3 years. So what that means is
now you are allowed, because we call them in-Canada experience class. The in-Canada experience class is where you submit an application, and after you complete your process, you submit an application and you become a permanent resident, which is the first initial stage of you okonyora your status in Canada. I can apply to okonyora your permanent resident, and then after a period of time, maybe like 2-3 years, then you qualify now to apply to become a citizen. So now from a student, that's the pathway. You finish your program, you apply for your open work permit for 3 years, then from there, then again, you qualify to apply for your permanent resident, and then now you gain your status in Canada. Na ande aho conducive wa machiko ya gari ali goche saba Kenya karogo ya kombea na yaba Kenya gake kora ngalengia matuka makaitren tu machiko robot kite utara eba nyara kwa ko ne kigongansa chinde omonto bwatiruna omakenya onyali na mamacho ya mamacho ya nyomba iga osibiro ne miaka 20 ese ko nyara ko pente biche kia machika gari ale asikombea no machika Kenya. In fact, swali kwa wale swali ya sana. Ensi iliyo manyete ngenje matere ndipina wano tokini kwa ntina tokini kwa njirere ngao. Na basonga karoka kwa menye senga when you go to Rome, you behave as Romans. Yeah, you behave as Romans. So bona bantu baita baka kara bako ganda aliyo konyoranga sajino manyete. I'm not trying to justify, lakini konyoranga bantu baita kara bako cha ni go konyoranga maybe na umonta ko machikolenga linga kinkora makosa la banko ananya romo sigali ko senyoro monto mo shinge sana korek antige sichirinchi bwatu mangana likabiri fact yo sokotaka wako muntu na makosa kwa mena na ende ako bwatwa na nichibe chirwa ko montoli ende chibe as evidence ya yogo sibwa abantu baita bangena bakora makosa nene mba maitinga ki record yale kare kwa nyoli na beko vera system ya for a long time. In fact makosa na rando ra kole mna bona ya tokurunga domestic violence ko na kurwanise gi kuita baswati na bako nyoranga na bora abeto okora gasi ogo chikoligie gasi kwa nyoro no gwata record ne rali kare bako check banya no gwata record ne record ro kwa la nyole gasi ri utakiri ko kore ko chibese chisaini chira ko koje chikoina bantu bamino. So rende ngota banga abantu baita kare bako cha is always important, because abantu sometimes some take abantu bakunganya to a new place na bako nyoranga abande banyore frustrations, because it takes that a while for you to settle down. Bantu bana mate bako expecting at go ikralia ibintu bichenje, but then it requires you to it takes time, and you must be patient. And sometimes it might na kolani nga kesi yere nga kiama chikabali otherwise na bako nyoranga kwa get your 7 problems including all and kuja seino, but then it always good to understanding nga kesi so challenges in jiro for sure. Ako bato mo kora kwa nera gabo na ataka na tora ligeringa as a process in private process yo mondo bono for example ninjaro ni ototo na ligeringa koranga na enda Canada a process yoko taka kwenda Canada nga kiere so mondo rato na sajin interesting na ataka ko explore and I was been about a process in Tangani and the Kotaita, depends on what program. What you call TRVs. TRVs is temporary resident visas. A children the boys here apply whichever as a visitor. And I apply as a tourist, was you want just to come and visit somebody, was what you attend the graduation you monto, was say, maybe coming as a student. But the temporary resident visas Jacob issued on the basis of when you submit documents for this application, an immigration officer na bago ali bagalo ko review arago so whether na fireti you're very convincing no ga and and it has to normally we call it what are the ties of what here and you call married or ke birth certificate yabana or marriage certificate or employment letter or financial support or you ko bwato bolimo ke title deed ni ko bwate logbook yegali or so then the all kinga no nyoko ko genda no nyale koirana capable no nyale koirana and no bwate the resources you go start ne ka travel so lende academic question so yali gire na ko visa abane ko for 1 year 2 years 3 years banda ba visa for the life of that passport yeah not 10 years so lende multiple entry visas so that's one karot ntobwate yina ko ya students ntobwate yende to kurukanga the LMIs is what you call labor market impact assessment. LMIs bantu bali bako apply ko chikasi banyo chikasi bacha na bakoli gasi. So then there are different programs. I've been telling you about apply what we call Federal Skilled Workers Program. Federal Workers Skilled Program, Canada, just like many countries, got a professionals. Abantu bakoli university, abantu bakoli masters, abantu bakoli PhD. What a pathway where okogenda kwa submit your application through the process you go bago assess kwa vera assessed as a professional kwa correct
inde kwa qualify kwa mana kwa wana yogo cha kwa masakara kwa your papers tulikuwa ndio tuanza ku process because you are landed, you come like a permanent resident, you move into your family and you settle down and you start to work. So there are different pathways, but then it depends on which fits your qualifications or your requirements. Na ama ngana karamonta to kirna mama chonsa chinde muna wana mo wakiri te maitinga ngoi gotore deportation ni gose bindo bune vinga ki ranya ka bago kubibeka ina brief be kana biwa pen jinda cha Canada. Thank you, Aaron, you know, not everybody who can be deported. Canada never had a legal system that can prosecute or charge anybody for an offense. Citizens cannot be deported because you're a citizen. You belong to that country. So people who normally are deported are those very permanent residents or have temporary status. Like you are a permanent resident or you are on a student visa or a study permit, or you are in Canada and you have no status because you came and you did not seek for any status. You overstayed, you didn't come back, and you suddenly the police have stopped you and they have found that you have no status. Then you can easily be deported because then you have no status to continue to remain in that country. Or you've gone through an immigration process and the process has, you've exhausted all the options and the options has not been able to help you to get status. Then babuate binti bago tebanga bakaleki bako linia ndege bakwira ni kuchasini because rerusa takinende no mali karore citizen tulikuira niwa na bonse ne wata machiko ko Gambia elinde unless there are ba get exception onyo ko citizen but you became a citizen by naturalization yani you were not born there. Your particularly there are certain serious offenses terrorism now but you can be stripped of your citizenship but couldn't say because you're a threat. Na ko barende Kenya bange ngo gose chinga ki karoko lete country ne yene ngo ikoile kwaligaria mangana ge siasa mono tema tinga politically arona nyare ko bwe kan Kenya na Canada muna bona Kenya matheke etokora siasa kirali tuko Bia mono in fact Canada naoneka chiko jiwakwa unless when you mwakonyora those voters card chiko tumkoje chi our addresses na chiko to remind when we are supposed to go and vote into actually sometimes bona ndonga na America na audio kirimono into Canada na chiko jiwa go very quietly to akora to actually prime minister like in the US is a president, Canada is a prime minister, and in Canada we have provinces, US they have states. So then we had elections last month. We finished, we elected the prime minister. Now currently the ministers have been appointed and they are now getting to the office. So it's quite very laid back. But we do have that process and it's respected. We elect our leaders because again, the reason why our taxes work for us. Turuko na kuliki chibe senga ngabone pale tra na gure muna ko for example wata birenga palo tu pepe ko ba mail go cha sole kwa go to mo cha address go turuko chikwana ko bangara ini getu gia jiko kama kwa kantu bwate lia kwende to kwa kama mapema na nende bwate na wako genda lakini ere very organized to kwa na alikuwa wera ni yao ba verify wake kura kwa soka mwanju muligereri ayo na ya Canada twatikoranya kwa nenda gakaro katwali ko chakira abwe ase tunyagwa to kuligereria utoro manyaboke igoro yense ya Canada ngolenge no amuna nche na iguri me ya Canada so bodaika bakeigo na ngolenge iguri me ya Canada so bodaika bakeigo bono tuirane asense ya Kenya anene mono ebunge ya Gitutu Chache North ase mo wakiri Joshua Makori Nyarenji abaire gakoigwe kana mono ase ebinyoro mali grassroots ase okunyara kabaga gusira abantu nebyombe ao ase okunyara kabaga gusikyo bwa bukuru ase karengo ekamuguchi ase kende wakiri se abantu abange gwetane komanyanga umuwakiri oli gwetereserie ta wakiri Joshua Makori Nyarenji abantu abange bakomaite muna philanthropist ko so muntu gokonya abantu muntu gusira abantu ase ebinyoro mali bali bwatobo okugani ao timaitinga ngai ekerangalia gia gochakere tukose egangeye gose feeling yenga no takere gokonya abantu ngai yachakere tujakira bia monaron thank you this world na ngolu na banta bange na wate bana maende na abere ngokonya abantu baito na gokonya abantu baito na singinju ekurwa senkoreana and it's a passion kolengalia nonya kara ko antararuka na bana ko na konya abantu senchereke Sinduete family abanta banke na ndrende I've seen also my brothers, I've seen my family, my father and my mom and all our extended family members babu ato moja bo konya abantu igorende partly I think it's in my DNA
but largely kerana na jete ngumbu na nyota big opportunity ya kwanya abantu baito akora kana ariko ndo gocha nyora abantu bite bachandikisa sana nyora abana bali kwenda chikuru nyora ibinyoro gano n'abana mbabwati none ndagira nyora nga abantu ndo kinyobe kibagaterete abantu kinde kibaliete ono munyite nchandika sana kana kwenda gocha nganjira mo kamete bumubu yara kiri abantu bamintoka abara mwaka bano bamenye bo tereka kana barubya one kana ikalia nkanyoranga ikintu gyanchandira sana ngakara sasa ngatanga kinda akorera abantu baito nendiri ndo mate child begins at home so lene karanga ki ni manyetenga nyasa karankonye foundation and extend ya konya abantu bana outside the constituency, but now specifically I'm focused on Kitutu Church North. Again to kian kunete na kikyo kanyoranga na nje kansabona koranga kitigandigi na ali abana bali batari kwenya lakini abangaini arueta sebinyoro people batabwa tikende kansa ko bakane school fees kana school fees kanjara abana abansira basoma abandi babona ba qualify university bali kana abana school fees kansa koranga ki nakipona abana bakinyaruka batari konyoranga nkobera bali birasi bange babo konyora kariya ikirenga kiri yabo konyoranga bali kutamba bitamba kansa ndi process konde foundation to the Joshua Makoli Nyarenji Foundation kansa kuru bitamba byo cyane asabana bake bali yo konyoranga sakinde batu ali nabarubu that confidence yo kobere class na ndi mbako robo soku akarishi ngaki yabo yaikire so lende kansa bono kokole bintu bya school gutome team yane kwenda kutara school ndi kanyoranga abayibuli na abana na abanafunzi banyorire ko no bakabona mo kwakomana sana ko chikonyoranga kurwa sebitamba byo bacenu kanyora lende nga school chini bwate feeding programs karanga ki abana aba bantu mate bakurishinka batarali kende balenchara baike school none kuigwa bali konyara kuigwa se class ikintu kya kabire abana abo maite none kare tinyisa chekire charanchi bachikumya ko chika kene ke no mu takayo mu ria kare kondo no tarakano tarakora no kol masasa baro jena ria kare gatiri tango bono kwanyoranga abana abayuka kanende bayira na ku school bono kanyoranga ki abana bango mate bakotama no ku school kwanya abana banyomirwa kare bara abana bake how can I still be able to assist kansa ndiko support through the feeding program in schools yoko provide chibando chingende abana banyo no giteri bali babere class rende banyara gusoma because umanyete no ninje arun again to kiagere na biro mukakiri na singi jana beta supported nkasoma nkalia na someta local schools iko chiko school chini chisapanta mbaso chibekera kanchiburika kwanya bana baito I went to these local schools na someta school ku kunyabora primary school nkasoma na extended secondary school local schools but I'm an international lawyer now ko kambira abantu abasonge bina na kambira abantu baite bina it's because of the support na nyortenga kile kenata kero konya on nanche kalega ngaki ngakinda akora so the feeding program karanga ti abana banyole feeding program but you see Aaron, that is not the only concern in the community. Kanyoranga abayibuli abaro mbata kitoko sirwa. So ngabata nganse biyombe ngabata mutako bekanamo mutwale biyombe mbaye chingoko. Chingoko ejo maitenga kona beko bekalikena onyole ngomo buli oniri obekoli ode chumbi abana bakiri bali nyini kibekete chumbi. So ngansa ko support ya biyombe ebina chingoko abande bali batakete kibese na aba because umetekele biyombe konyoranga their needs are different. So na aba bakachi chibeserende kana support ya bangina kamera konyora ironinga yani maitena komisana litwa celebrated 62nd year of kwende independence yani ngani steering 62 more than 62 years chinde chichire binyoro noroje kanyora abantu baite bacande kitabono manyitenda abantu bakurire chinda mostly n'abantu aba bakotu abandi ababuraka bagaka babasire to sabagina babakwire ngafeeling abantu aba kind of this a group that has been neglected. How can I support them noroje nabaruvunga hansa kulike program yoko korek yoko eradicate chigas ko chigas na rubinto bya benge di to nyote independence beta ko korek kurusiwa ngasa ne program gatabe team yane talira abantu aba bakonye ano ngajora ngana chinde chimatase nyoba tari komwa kasa kulika ti abantu bane baende baome babike busense se flow kora marwana o chinde chikwebisa bono ngajora ngana chinyomba pamete nchiyo chimatire simba ati ainongwa karore no to gachitwa samba no chimatire chingo to twali chinya to aba akora chichi no chinda no chirimi bono line ngajora ngana chinyomba chitakire anda ba minto bande in fact yango tengano yani none karanta yango tumuri chibiche cy'abantu baito bamenye temne chiombe yani chinyomba igoro nkiyo okaganga neri batira kini kenenke nyombe chichigo tuwa ya chire net abantu bagutwerwa bono nyore nda abantu bagutunda bangina bakutu baguturu kabisa mune chiombo muntu akonjoka na nyomba mune ngombe the whole night bono lene chenga tanga kitari ngambuate but it's because of the desire to help my people katanga tinganga siko bakatira chinyomba so ngabakatira chinyomba
na ende of course ngoiranda abanyagitari bananyore batari kwenyara lakini ketana ta kote kioma kine very important kanya the border sector is also an area that needed my help or needed somebody to step in and help because ya bana bolo chene ko provide bale a very essential service to the community yo kubuli abantu baitu batia kerembra ya tule mpapa ta sawa kare asaba kobera ona nje ngabo ngati ambapo baga chire bitoko ngapora bora sheds kabaga chire bintu biria ngaruo rolende akarembure goto nene kanyara ngaki chori tadi no nyina target the border riders kanyara ngana bangina bali bakonya matoka ali bakobana matoka abarwe kerembure ya tire bakama kwende tro just shed alafu other than ko baachi kwerende kibo shed chas bakwe kama nene kabaye birogo nako ni matena na patu ali sako na bari bakonya nene nakabane chibes cyo wansire kwerende biasare. So then they just but a few of what I've done. What was the motivation is because of me, my frequent travel to Kenya, particularly to my village. I'm finding things have never changed. So that was my desire to make those changes. So for me, PSO tracking some of the projects to work for example, you need nyomba na agachire approximately chinga niga nyina baroki wana konyere banga niga for example onye ne chishedi jiga na konyera sanga igana no nyar ko quantify nawe. Yeah, na agachire chinyi kebra bana border sheds within the Kitutu Church North. I built more than 20 border sheds. In terms of chinyomba, nyomba actually na agachire almost that's 40 homes. Almost 40 homes. Alafu abana fuziro wana the other time una chete sensi school primary school na promised nkaruchi uniform jabana more than 450 all yana ka godra bana uniform the whole school ngima you know doesn't matter ngona abuga nkabachi uniform nkabaye bikoro to nkabachi socks nkabane bitabu because na promised bitabu kwa bana kwa bagwatu na bitabu yokolika so learning about support because in Germany the one thing I don't know about I believe in education and I know abana ba go to ka ba siru na promo ba change they will be the range of tomorrow so that ba change ba abantu bande binyoro birabe abantu baita banyolenga ki bantu bari kuna struggle to put food on the table for their own children na se akaro kwa gendro koraiga litangani ngebe integra abantu bange ba bolinga nsachinde ni go bwate abantu bali maiga yao bago pack up ni go bwate abantu go sele bago bekero sne chibasa bago tabinga chibasa chitumeka konya abantu go senga ki what is the source of the funding which is a foundation yao. I don't know, I wish and it's not that in fact you remember there is one kana chiteka na tetenga ki on the way to take well wishers, those who have similar but we need to support Jabanta. Jomede, Tinana Kobeka Gokoro Senkanaki, Njibika Takita Konya to the judge, to send to Konya Bagusivons. Nche, I am only limited because of my resources. In the Montayo Konkonya, Nana go fundraise, Nana Kogenda Digno, no, Demotebingaki, Nankonya. By the way, you might take what about Nankari Waka Chibi and Naira Song. Jango Tenga Song, but actually. I'm their boss. Musonga go job is no bowling aki mo ambiacha wakora na mo David to get appointment you can't sit you cannot come to my office. Basonga o into abasonga ba mo mutoli chinsikiri. Abantu bakutenga kin tunturiko sabera. They are working for you. Yes, abasonga na bakuto bachiba sonyo asali para se chi stop signs no bako sign the ban handlers. Bande babo they are not working. Batu sabachiba sto abandi. Si homeless yeah. Bamenyeta bande bako they are drug addicts. Bande bala korekene. So in 2020 ko ndari sintora bakusigo stora Kenya stora tuma ita story toko na to kolega asi butuko na mugaso asenge ko ma tengi ngento ko rusitiga no koria yes wa konya chingi sana kwa lisa to na ibere wata yenga kina chitigangira abantu baminto na chemba chencha magmabo because yango te biarun usakotoka na kweko koragira ngene ngaga chenyo mbage tene sana alisito no maiten no nenga ko yane jengo tukate korara tinko nyara mambike su because abana bali bane ta konya no nyanga tingo ne kala sikoma mbe nyoro so rende ngalinga ki nkiuta ko mukuria magmaya amali atokuria ngaito kunyaira abantu bali kiria mali bakara bago kote bago tende ko binte babitikasa nkia utakete ko amasi binto ko ibakire gento ngaibwe ko menya utakete nchitimbuka that policy I'm not a believer of that tino muntu ko believe ngaki kiri bwatekeke share with you nan outige legacy na utiko manyakana ngaki na aje ngwa jejite magma abantu kali ngakungela legacy yawo ngane linga kwa master well to kanyetika kabwa bana akasaleka kaliwo na makonde na ande abwiga ntogere kwa nanga igoro ye foundation inganza chindi chibicha yo kugwerera abantu kusabayirira gotiki ebinde bya nyaka babiko
bigo tara sana nsachinde nani goitabira amanto bali bako bwatoma wo konya guchiza ndonga nsachinde bakwanira bobe umuntu kwanyoranga igente kengera ayengera gokunagata nsachinde bona onda bago nsaliri gosinelieta onyara gwakule no moyo bogotaba kubano lyo nintasira arone no maite abantu na bakona bago tora moyo buno yo bali okonyora maybe the intention nengao jitingo kumoyo asinge njonga abantu bakwana yakora ni maite ngaki my conviction ne ngaki ebinte ebinjinje bwe kanko bikora nobody helps me na ni maite ngaki I'm happy what they are saying is not the truth. Your conscience is clear. My conscience is very clear. Kubara tebe in fact unless you rinko akana tenga tonga ko rebe tebi ko jete kurusha saba songo nalinda akande ngaki so mnyole kintu mnekine lakini nje for sure that does not discourage me. I know then we has no community assembly no ne karoko ligente kiyambara obata kitoko kenda ko pinga no nyamba bwa reason yo ko pinga lakini nde one thing that akotebi nje my conscience is very clear. I'm committed. The little I will have in your better if I will be able to get a better opportunity or more resources I would even do it to a larger no nyamba basi na banko genda nyalibali na banko genda nyamira I can do one na matanga nyamira linga abantu bakombolinga na hayo uli okokonya abantu because in that which means abantu baro chokokonya lakini okonyo nkura waikira lakini ende if I have an opportunity have a bigger platform I promise I'll see the people to do much more than what I'm doing now. Na abu waneke na bugo transition which is resistance zachinde ase emurobero yo bwo konya abantu na gusira abantu betrese foundation yao kwanyole resistance ende kurwese ground gosikurwese serga gosikurwese body ende yonsi gosikyombe kende gyonsi ejunta chinde taite nga ase jira ya mose ende gutanga obokoreri bwa guchisa abantu. In fact muna wana kana ruta chin from eskuru ya sensi aba education officers ba very regional no baling tewa akabatu watete bakatena bakakwana no bakatana ko nje tukwane siasa abantu abango maitena umuntu akupingeke into bakakara joto kananga kumbeke tekneke nekia ikoli na bakokata bakatambana ko initiative ne bana ko ramonto mbwekaine okora agenda ali kichibestia ya butundira bana school ngima anende na ruete no feeding program na ba techindagera ngaba promising I'll be able to give them chibando ne chingende na bana baragre school because no ikuru tukinago to mwana ngesa kubutukira nchirabo na indire no mwana nenda akosa twita nyanga chisa chira kono kupnya kuchika ndo nsajindo nyoru depending on so bongai uira no nyoru mwali mwansira ko somye class so lende abana ruchinga na wako kata batire no manyet na wate aba bantu bana kubura particularly abantu abango mate bana kubulinga kimuntu yo no bunja siasa mate abantu bande bali baro baruchinga mipike ndike class so kala tali bera sapa mate abantu kulikira bali binde tofauti taliba so lende bana kubura lakini ataka no ne binyoro bana kubura nabona roje aki nate bona roje bona matiangi abantu no aruto kusiano mwana ito into takira ko kangansa yini nya sawa makonye nenda chate na bolio bogambi lakini abantu bito mbaye bakunuza magano bara bakatanga chiza limaje salimaje jana ko bara so le na kana tanga salimaje jana ko bara lakini nenda bono na chino na para mbo bwate role baku play nandi nawe na bago ku motivate yakar ko be ko mukenga anye okay enda smoothie kona aruna bako nyarangu mukyo kule ngange iko ndo montaru cheke ndo jabante bakirete ndo yoro cheke ndo kara yes you're right na ase nsachinde ase chibodi mna watike watanga bateneli be chi semi kurose chinsa meche karkwali kwana na chino fambo chese skuru ya sensi mbanya taka bago kubwatesi ngaite onde nale sere orokiri ose taras mebe materially lakini morally sego kubwatesi koro yoko ruogo siro kwego chese community irenda se abagambi ko jarana buna bana abagambi ko ndike bali no abachief aba administration ko banda babwata abana babwata matena bali abinyorali bali bakundike bante binga yaya abana bara batakitoko konya so lende nabonko na bado ngakyo nchi banko ngai but they have identified mina chibaro ngano monto kokonya mina bona ko a lot of requests in fact yango to yaro ninga nyina ko to ngani bwato ko ori bakali ko konya mono banto ko nyora babwate mechade mengi mina bona mwako na ronga ko ntenga nchi na umiete ne pikipiki nyakitalinde nani chibecho ko ori ko timbwati ono linde onyoro ndako tebinga mwana sikale onyoro ndako tega kintu ana koragira ndako tebinga no timbwati no ne ndagira utakongira ntungu ntumira besenko ndandi chikoro bira bana barati senchara you know small things lakini those small things njira mna jirenga chinga sengenja can afford to do that but chiminete a lot to these people who request but no mpiko ngaki tura ko people for example around 7 gente kesini abantu baito maite no nyisi to kusia kere mere moto mali mabutara no bakabira masini but uri muskero mu chiyosa ko gana bakanya litoke na bakanya rumusi minete yango te sukuma na bera ati yango te no litoke limo ngina ko tolo libeka skali
asinge njata kitenga litokeli muntu amwe shingi na 150 acha kudra bana kende usesa bana obutena litokeli kuri mamba kamara wabanyora muntu aje kulikora kuri muntu nabo teritoka boy but unfortunately kwa nyoranga gusomo ikoyo kuri goita roma nyako kanyanisa jirweta ne pick up kusoita ne za turawe price omungi na kwanza naone kende omotabinga ira kwanza kainari kulira lukinyunga kanji kulikora omawose siki amsini omo ikoyo yo gusomo muntu omunya biashara obatali kurugusi okay ndo likine ero bilioni eli bwayam noro for example ade mo tana ata sabako leona eli bwayam exploitation ya igoro bono kwa kwa litoke lije ndio mungi no ya eto nyalta peta market ya lioni jato kama kwa nyali kwa ni familia mwanjo mung'otigerarie nigo togendete gukwana na wakiri Joshua Makori Nyarenchi uyu gukorera abakorerwa ebubu wakiri asense ya Canada na igase ense ya Kenya nigari umuiburwa webunge ya kitutu ya Chenote awesa berega gusira abantu abange abali batari kwenyara kutsota bubwato konyara wanyinse gwetrase kyombe kiaye kemanyikate muna Joshua Makori Nyarenchi Foundation. That's correct. Na karato gendete tugutambuka muna natiga gukwanirwe kumanyanenga abange mono as resistance gose niga kumachikorekananga kurwense moya ya siasa na babange banyako bakorengera linga za chinde no mwana siasa nza chinde siasa atagite gukorera bokonyo bugoseki tutikuliginga kubwata na ngororo gati ya biri ogendete gukorera umwana inchi okitudu cha Chenote na siasa gose kerengera kia oge siasa ngeri kitu chakira bia manaron ekerna ste kokore process yo gokonya in fact ikirike tuna ste kokora kare utele bono maitna changa so corona large scale which means now spread out to other areas ndara ko kaba initially kana ro korana ko nyabana bankagia batagete school fees ya bana batagete any kind of support na bakonya na baiboliali bona I think kana to expanding kana rende ya require more resources na require involvement ya nene bona bono umunyeti lakini akotepinga na onyene corona steko kolipinti bina I think it will have this impact so initially in fact you might be no mwakiri tango tebi aro ningo mwakiri no mnya siasa they are the same bona tima tinga kana kote bunga nita of siasa where is the line because njino mwakiri no mnya siasa yako ranja deal with amachiko na ba wakiri aba the lawmakers aba members of parliament bako chongo sema legislatures where I actually labor most of the time no menyete njibona unless wote tukumbuteka asio tenga ki ngayire no ngira ninka amba ranga dali but generally that was not my intention and the obviously my take na konya banda ko tabinga ki njugocha togosukia kana lira konya njugo jino muntu munyoro no bota kana ngalieki konya ranga banda wansa kona go create something in your mind which you did not have actually from the beginning because the intention was to help so rende ntobwata mukambira giti kurukwa mheshimiwa wa Chafet Mukaya na bwate nere gasiaye abantu bakituri cha Chenote majority. In fact, one thing I want to let you know, I have a lot of tremendous respect for him and all the leaders. Kero mugambia chori wakaguri baka kolegas. Na nche tora umirandire one or two occasions na mona kana since last year kana Maswati Mintasirete kana in the same location as nati kuruchi uniform. No iskuri yanga tali baka kakolera nyangi yo Maswati Minto na aringe na matatinga ki nche ingo ko support to bwatira nche tarise ki mbwata tato ko support to bwatira na so tatirende to irokia magima yebinyoro byetugo so my motivation first to help had nothing to do with any political ambitions. It's purely my desire to help. And then I've been helping for as long as I can remember. Singa kion sindo chenga na nyote bakaje wakonya. Na vile ndio bakaje wakonya abantu baito. Bakabona. Tena ko tenga bono na expand. Wana nda abantu bamanyire na baruka kara bamanyire ngango konyande ono konya nga bange batakite kongikira bakonya. Na ntajinda kara banta baba ikire ba orokire nga ntajinda babwanto gosuki egesiasa gozibakwese gozibakwabisi gozibakwali bagalina nake lienza jindoranya kabako konya saidi kerengera kio ntajinde kwa golire kerengera liegyo imaite aron isori nalikia bone kantu bato mabungo ligati atakira guli bakakore gas akaringa kirira ike tane tabatari nyarenji imaite ngano nekero mheshimiwa Chabete Bugambi tegeribwe kuringa abantu bare barengo ni sako to kanyari ntako bolikura abantu barostiri batagakorake abaro baratakali bagelio so lende engakikera ike nabo go kwana ngaya nabo lende tura nabo yinga kikera ike for now mugambi uri aguri bana kolegas ya kole mirimo nene nje none keronko gana ko kole bintu nje na nako
nchin tukuyabuna bakamintiro gahead imaitengane gasya yaire ende nchikuru muntu na onete kutoka naye kwa irweri bageri mambia na nutakonyora mulembe kwa kolegas so tachia makakiri kwa abantu bayo bantegasi so njao to wish him well imaitene nero rako de speed muntu maite moto nga mugara muwena na kiumpe nero rako de gasi ora bikre raga chichipara igolende nero rako de speed muntu tayo perfect kinende I think it's important for him to give time akolegasi yae yo channel lisa kuligerere kwao timatinga no nyale ko comment ko yobo kolere bwa ekero watebre ngonyo kolere ina kolere kelia nyali denza chinde timatinga no nyale ko bakumurete so kolere bwa ese miake ya bere ne oro ne tikalite tato na barachi ko kara mange go samake timatinga no nyale ko comment ga so kolere bwa in channel nga kiyo nyale ko go pima kolere bwa is there something oro chinga kanga ali go chako kora tara kora mina nate valende asi again tokora mostly na bono issues of unemployment ankoranga bana bande ngutararia bande bakori skuru bana baitu batakiri bakonywa bande bali kuri chikasi bali mu barabange kolenga nere bunara bakonyora nare na what access na mabaka yo bwalimu mina bona bana bali ngonyora bande bakori skuru batakiri bakonya kabanywa na bari chikasi bakonya mete kara bana baitu bakori skuru na konya na balisko la bara tokote ya member of parliament aminta ya minister for education ko se TSC likora maruba lakini when you are a member of parliament you got a lot of privileges igolende I feeling we need abana baitu bakaleki abange banyara mabaga yakora chikasi ndubwate usikali na igonguli ko balinga mwisonde nimanyetenga mabaga bana hiyo na bakonyoranga again Treasurer UDA about other than now being Treasurer UDA, you are very close to the president. To the president, you are very close to the government. I would want to imagine that committee budget even today being particularly my tabono na trosti para nyabana baitu mbaranya la chikasi na bakonyoranga chipale na bachikonjiko to faida nene lakini bara konyoranga chikasi na bara konyoranga ki chipalechi nande to kwaje na balimi na bakonyaranga nonyene chipalechi atole meaning then which means singa na kichida ka china bachigwika chigwike chiro patinde bono otaka bulio maite mbuli ko konya abantu betu banyale gwe konya senchire takire na sensa moyo mwali kigima karato ja kokwana igore ya siasa ko ikatutambuke tasoronga siasa ya 2027 ya Kenya ya chakira kororekana kurwalenga ngoba ngwire abantu bachingwana cha chakira kwa bamuna bono kuroro sorongo rwagusi ntwatwara bangwana twatego bantu kuikapatato bali babere bakorokanta chino wateganga yokana kwa korainsi ya Kenya ntubwate umuske Dr. Fred Matiang'i tubwate umusaja sio koronga fuba murara ke bason tubwate former chief justice umuske David Kinani Maraga lakini yororekanire fisipo mono n'umuske Dr. Fred Matiang'i nabo igo chingwana janye kabanga umugusinza chinna bwandi ko musiramo na nsachinde na bwando twaro snake yameke monza chinde na bwando gorakiango na kiango timatinga anga kioroche igoro yekwende yo igoro ya siasa yo ebono yense kubwa muneka ruko from the kurwese amaisa yo mugusibono aro ni sol nerigia manyete unentwa bakusi nsakorangera lingalianga twa sinyuru kwa yandare asinge icho tutari ko chaba twa chasa mo twa buna to kona munu wayomo tungusiramu ono ira toka ngabina wate ba mheshimiwa Matiang'i wate ba Murara Kibaso na former chief justice who is my friend ntomanyaine ono bonse bibaraja gote at the end of the day okuno gote ko bakachikura omugusiyo manyete twa nyorera golden opportunity bona iga nainde osakoteka renga kiaba kusiba guteba ngakikobera chinde chikoteba ngakiaba ko bagukwana ngakibisa kubyonse Kenya bikukwana mate mushimo Matiang'i karanyo abaitwe gasi okora igasi muno mugwasiri ngakote gasi muno rikwe gwache gitiki abosonga gatenga ni garustie shati akarusine goti akasusure gasi and it's true no is a performer no monda okore gasi nende okerire asinge nje gasi ya gada bakusitwa sikiru muno bona mushimiwa yonde mwarara mheshimiwa Momoima litekera teba mangana adani ali airport bakusitwa siku because umetenda mataba ngaini ono nje by the way nsako kotebi nje bona se North America semete Canada nje ni church ya mangana kwende Fred Matiang'i Canada chapter asi connection nga twa kiramo twa nganya support kurwe se yakana. That's correct. Just like tutakitanya support from all the diaspora. As part of the diaspora I'm also in charge of that kwende ya Canada. Why do I do this?
because I believe in this leadership twanyore libaga tutatakire ko west because yango tebinga bono igoro chikura kiaba ikoyo chance because ne tutaba 7 million nchiroro chie chikabire chinde chance aba kusine nto twanye twatonyere nanje tukona kora mungane kese kweketore twatonyere yango tebinga nalitubwate bono opportunity in fact tutale kucha konyora in lifetime asinge nje umwana yo itori nda sokire nenda arakana no mwana umya nenda abantu ba demanding atigacha jetindo che sababu ntutu kwanza kokora in fact yo mwanto mwiko yo bana tetenga ki matianya atakere ko campaign in two places Kisi and Nyamira. That's why it's getting opposition. Asande sikuanchire. Bono ntuka betona kubi nkibonto kumurwana lintu. And it is an opportunity to to support him. So then njai fully support him. And in fact monto kurwani matiangi omugusia kurwani. Ego nena atali binyoro na nekana kona konya abantu bakuru abantu bakona matiangi which means ngaki he is a popular candidate and no monto to choito abantu bantu batakire ko support. Why must we not be on the same basket? Na ase abaraja batachinde babere bako genda bamincha ya matiangi abande babere bagotabanga ntachinde nukuganiri bagabara akorera serikali ko ba serikali nerero ngango tabalenga murayo yoronero batumbuyo kana cheke kinzachinde team I think abweko from where you sitting akiura nyaka bakwera kine excuse go sine sababu ero ari no maite kero mutana kwa the right yoko kora kusokota banki atakiti lakini ende nje kwa komboli I think that's a scapegoat ututeli no maite na wate ababane na obale serikali abira abo bakongo na barabo ko kwa tebanga bona change rimate ngo support because ende bona maite abande bali history go find on the wrong side and I think some of them are those leaders now bara serikali only no maite they may sometimes no bara this is a good cause but it may be a very challenging ko jak barubu njana ko tebanga ngai ba ko tenna atenko jabandi ba nona kare rusi ba sare tu guru abantu achite sana malaika ono nanya kanga umudo no rogo kusamba rusi bara kina bote kusamba baka malaika ko garali na malaika ari taji ko wati kare ko rali ga tametena na kabwati chi only you know you never know but then you know we wish them well but they need to ko kabasome the ground mangana change it only ko mukusima tianga takete na ko lenga na obo konyo bo ko kwa gandre ko bako kurgo siase abana inchi kwetira se echo makol jare foundation ana ga ko lideti gende kana zachinde kelia serikali ganda korage kurku empowerment timatinga a comment ya onere ligoro ya empowerment ya ganda ya serikali twarora munagusika ikomo konyo bumura bwento chiranga chintunda inye ase erenga nabe kurku empowerment ko sogosire byombe awo gosabantu awo gose bikundi awo munako tabekana timatinga ase from your hand muno muntu oli oroyo mabese bali bagusire byombe nagokonya bali batali konyara kwenyara gose bwo tokonyara goke once ninkyo nyara ko gukwane gorente ari no maite it's a good initiative nenjerengi but I think it's too late Kunite ibintu bindembere empowerment ya don't think kirigento gyanste kurwasa sakali goro nyende iki process naro chino nyesudi alio lete to spend almost 450 million kyo kole tabaka chipiki baka ibintu if this initiative sinchi alengo kurunga kidi ntangani anga abantu baitama baba ni gachenjete lakini ende ibintu bindembere bikocha byacha karenga ki ya when it's too late karenga ki chinga kicha itre patrende ntriko kana anyoko konya koko changa kite yo konya kora acha kokani wana uko bikore patende ku wishing onye ndigi akartu mapema ka korbuango bantu baita banuruje ti obokongo makongo ya chira sebi nyora bantu baita bachande kite ange bintu ni bintu ara koraki ya cho ko konyu kale patrende uroreza senga kintu obokonyo barutu kabocha sabantu baito bantu baita liga makonya ka kogara bakongo no bongo bola sebi nyoro na bantu baita bachande kite sana na ase ogokorera na ganinto comment igoro ya nkomutana ntwara komutana ko niki wase serikali gati ya barai a gose biyombe a igoro ya kiganje kama kitabu na NCCDF na ngafu ikiya basubate na boy ko kiganje kirigita kirgo chake gokia Senate Oversight Fund comment ya onere ligoro yekiganje biganje biga kero muntu nabwo atebirengera bya igoro yekiganje ke comment ya onere ligo chi ikorwa sole go chi asebali baturigere twane mayete aroni mayete kirigente karaka kwa good intentions Ekakobikia. Bintu bine byo maite bine byo na mangana CDF na funds and all that. Mateni shalinja tentu asengenjo. Chibese chinde cyara ko tubeka bobe. Usenjara wikira abanyane kikasa ko konya abantu abake. Munyete ese yaito ya tokire nga kerebe se ko tokire sini nige ko beko chia sensemo. Sajinde ekubuka nganko konye lakini ko ya konya. So bina bono chiyo basede chino. Dosa maite chine chibese chinga na ko beko chana konya abantu bali bare se asobis.
I think in my view isa ko tokan chibe pande chitibia then that's okay but then again chibe se chinta chibe directed chibe resources chibe cha sebinyoro chikonya abantu baito chino kimu kiama gene igoro chiro chira tamagendero akora to sara additional mate ne nchira yo kuiba but from the kuruma rango mai because again unless there is a proper oversight of those resources to chino tanga ki as an oversight to oversight but those resources chiko ba located in ana koranga chana konya anybody atatanya abantu bali kuchitwara abantu arano opportunity yo kutaka korake ngera bachibe kumugo ba kubasha yes ona chicho wose banyoranga ba konya bali boka bala align to them bantu bande konya ba ko chandeka because sekretary bwa uhusiano no muntu liyo ko chinyora na ba konyoranga na ba ko chandeka bino bona kwende chi scholarship chi ko sabya bantu chi pasta lichi akonyoranga sajino nyangwa support chi mo member of parliament na ba konyoranga mwana na ba kabera siko se mwana atike school na ba kuti kusiko igo na ba kuti kusiko na gukorera wakili taite o rekorigertie kamera yiga onyara ka ba goko semia omugusiana ne muno gwetera se bali bwatanda chira bwate karangera ligyo sira na rora tware karangera ligyo gani kubwate sia so gosira gose gosira siko bwaye nyara ko kumwa message yawe yali tukolia lero nabaga nabokuru comment yage siasa to gukorera abo kusiba minto mwes ase mwai kaba na nabake na Gatembe TV ditangani tatu kwenda ngambia mono ditangani asiri bageli na nyanda ko chasimule na nje ko bere sanga sababu ya gerete na nje na twalete amayanda usiri bebe lyo ko nya bantu baito na singe jina chitenka nyora bantu baito bachandikite nyora bantu baito mbali kwenyara bana baito mbali skuru iko tadi ngari go mbwate yaro kutokana mbwate enaro to ko nya mono gwetanya se ko konya lakini enko batebyanga okoro ko kwana ngo na singe njo kunwa nje kana kinete na siretwe na bantu bekenyoro abusa kinde tali gerasa babankonya lakini bakankonya iko lino nyo komete ya Canada nchino nde Kenya alina senko nkoligia lakini kana nyolere kwikangira abantu baminto nabo iko ase TV na bakoli ga sponsor be TV ya Gatembe na radio na balibonsi na wede ngambi mona sinsi chibon chintu tukelia soko ngali baka na nje ngora achandi lakini nana kwa nyali baka dio chaka ase TV ino kwa ase radio ino lakini mwakolere ga ase nene ase nginje ko na koro kinga ka sto kwa na foundation ya Joshua Makoli Nyarenji Foundation iko na wede ngambi mono na ndi ngendera ko konya muna na eresa na bako nyaranga ko kolega ase bandi bali bakungura singinje bako na kolega linga kibona Nyarenji ra ko rebinte ni ongo kana kurwa somo yone montajo kombeterera ni metera bantu abanga bara sebinyoro nya sa konyira asaseniria yeke ndoko batengelinga ki na inwe kolega litukori monde na tatanga ki bali banda baro babwata batakete kono bwati sinjibuna Joshua Makoli Nyarenji Foundation please data your resources to konya bana baito na bona ruche kana go ta bana uniform na oje bako gatsana je kako kasenkoro yanenga na ko to konya na bana ro kora class lakini tinko nyara kuna abasabire mu bwatisie kotikane namba ya ne yesimi na nibate team on the ground namba ya ne simi ya ga bona ikanigere 0721 338876 again nigere 0721 338876 inere namba ko tibino na karane gumna mbata access ikolende na basabira maya na ende toka ndeko na kokwana kona jali bakaga na ndeka tembe kumara ndangeli abongo chane nden kwana mano wetanya lakini nda siasa na aronyante binga kwana ense ne yaito na ende tingo chikobwa ni sako toka nga neike ngakinda arangeli kunta binga ncho konya bantu bito tinkwanga ekora nonya kara Moses kakieria na baranga tunga ncho konya bana ba Israeli no nyolinga ali Rusaneme ko boli nya sanje ni ariko kwana njenderi mama lakini saka mata binchi dinkoe omuntu ranya ariko kwana on your behalf so lende na bata bilimpi yamana saba seseni until next time thank you everyone biyamana wakiri na karibu litupatia amatokonzi Gatembe karo bwatali baga karibu gwatara Gatembe toka tenga wansi bwatachiri Gatembe abono mwenyechi na bako bafuriko tara Gatembe na omoncho murigera limbya mone senga njo yakaba na interest ngwana ya Gatembe litukeliga lya lero ya ichuma nje nigongoro ko haro ni ototo nyaingiri kende gutoro buliro buya ime ya Gatembe TV ekionga kya mamugusi gwera ndege kagetalie geke ase amagana maya yekionga chinsainye totsko challenge nigongoro ko haro ni ototo nyaingiri. Kila nafsi